أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد حمدم شكري چرا سما ماري Gospodare Allahe stvoritelek tarohavaya e puve mudvasu si maškaral stvoriteli koje manuše ko najšužo obliko stvorija ko din islamu putija je trunka imani ko kalbi mukla hembare ni'metija blagodatija dija. Salavatim selami biçalaji ko maro manglo peygamberu Muhammed aleyhi salatu vesselam lesri familia ehli beyti leseramala imanlije takvalije o ashabija emsao manusha kola ka trudinen preko životo ki praksa taneno Kur'an i suneti ko boron kao ven kaderi Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Pali zahvala Allah azza wa jalla me čačipa se iskreno zahvalinam ako protane odbore sam dok ja džamija e džemate se musafirenge Allah azza wa jalla te nagradini tu men ko poziv sovičijen kako bareku masek Ramadan i tikno vakti te družinamen Allah te dokmen svakoj hajri tarakit men do šeri tumaro rski bereketi Allah azza wa jalla te barjarčeri so čerena buti trudinena tu men Allah je sorodini te içeren, te podržinen ne bili hayri te doresen. Viçe ke hoca tartumena kana man ko trindive. Meda ko utrito divizna gati. Viçe hoca trindive tavki camia dersi tiçerel. Mađane Ramazani obaveze but ohođana i nele vreme dersi te spreminal. Eke pašlilo dive, anguno dive, ohođa aloki džamija, o džemati će disalo, ohođa počmija, sarmea kana, bismillah, alhamdulillah, džiku kraja. Irini ohođa kapučele džemate puma pralalin, džanena lekana tu men sostar me lafika čerav. Kedu cemaati puan. Vallahi na cana. Holan yo hoca pula paket na cane na sosyalin. Uštelo hođen džapesi. Spasi savo. Hola ya demek a kana ona zon cemaati sosta kavaçeri ali ki camiye. Pasuali na kona canen. Neyse haytay sao cemaati acari hoca. Dogorini po cemaati plaşunen. Matulan çera pale hoca tuştel te cevapse kana te puçlamen dal cana sosta kavaçeri hayde plan kav pena cana ya tamam dogori salo cemaati ne problem ek olduito dive alo hoca bismillah elhamdülillah ciko kraya pale hoca ali halalen canali tumen abdiye me sostar tumen e kavaçera kedo cemaati sare spremna cana ya hoca sarna Uštel hođa babla ke džanen sualen. Uštel džapsu. Duito dive da spasi salo. A umo čorona nele dersi nas premija. Najnele vreme. Hej, açilo cemati. Ya Rabbi penlave. Soka čera kalimanuše. Hajde mi šo trito dive. Dogorini po cemati. Puna hođa star džamen ki zamka. Hajde kana meno leki zamka kastara. Hajde puna kulavđova ko duj delija. Ke kapučelo hođa, hajde ekvašnik penen na džana, a ekvašnik pun džana. Dobro. Ke taj sa hođa, avela, o džemati spremnu. E dva džarena ta staren neki zamka. O hođa pale, bismillah, elhamdulillah, džiko kraje. Ke o manuš, halalen. Džanena li mavdije su kavače raftu menje. Ke da kana kala ekvaš. Na džana, a kala udujta, ya džana. Uštel hođa pale holan, šunen puma. Akala so canen ne sikavin akalen suna canen. Uštel hem capesi. I spasisalo hođa na čerđan ders. Akana mete pučaftu men.
Джанена ли тумен, метумен со кавачера. Којка по години мен уштавате џама јама хедија кадав. Хедија пишимо тикно китаби, скрипта, саркерла пе умраем хаджи, основна прописија е вредност умраке, хаджесе, дове, ко савет хана со кедаре сеа со валани ту куине. Ке којка по години со стар мекава черав, книга кадобина. Ајде бисмила. Маша Аллах, ава му прала кари. Опал погодија. Лако хајрите дике. Спасијату мен. Добро, харите опустинаме на главте почмина. Со пео прало. Сте џуни со на кајтано на некана. Малани деме, те чиваат прален харику асајбе. Добро. Ко Рамазани пралален, са мен куваја, аџар со амаре чера нели чистинаја. Англао Рамазани тавел, углавном кречина, мака, неве тепики ачинаја, озаве семенинаја, па ем подаек декорација, чиваа кана Рамазан есири. Шукародоа, на не лошно, ама еси нешто пралален буд попречи андодова. А одоајтано, те чистина амаре калбија, англедерлика спремина, те чистина амаре чера, не били спремно ко Рамазаните кува. Ем пучи бакана, која би сигурно свакој камендар те пучел, а саро дова амен, амаро калби, амаро срце те чистина, ем башо Рамазани спремно те овел. Неко бор етапе, или неко бор начиња и тане саро мануш по срце те чистини. Ангуно искрено те уба. Искрено те перелу инсани пишмани. Зарем пралалено калби о срце манушесоро на чистини пе кедо мануш перела пишмани башо ѓунахи. Кедандо Аллахи опрост родела. На чистини пе лисо. О калби е манушесоро. Па о калби пралален аменџана мелари пе чериндој харами. Ама те убаја периба пишмани, родиба опростаро Аллахи, о калби чистини пенели. Па узали пралален е теуба, о калбите чистини пе таро ѓунахи, таро харами, балани да о калби те чистини пе тари мржња, тари завист, тари љубомора, тари кавга, таро ховајба, таро гибети, преносиба туѓо лафи, чериба мизивири, углавном бучакула и танесо, присутна аменде. Па омануш кед мангела ко Рамазаните кувел, фино е доа сов чистини почер, кречини, макела, невете пике чинела, финој, ама еси буд попречи. Ко Рамазаните кувел о инсани, чисто калбеа. Кеда акала бучака чистине со помијам, те чистине о калбеан до ѓунахи, анди мржња, завист, љубомора, кавга, ховајба, мизивири, ем крет ја вера бучака. Вакетка чистине, валлахи тега нишајте пенеко Рамазани чисто куѓана кана. Квајтано масе ко таро опрост, нели, пенџардо, помијама квај кречо трито диве. Масе ко андо опрост, ем која кава масе ко одолесе амен пралален, најбут, поготово ко палуне деж диве, у куинаја дова, е Аллахе лафенцар молина, Аллахуме иннеке афувун, тухиббул афе фа'фу анни. О Аллах, туј нано дова ко опростине, а волинеа то простине, опростин, маеда. И кучиба. Шајлите кува ко масе куандо опрост, а амен те не опростина. Шајли амен Аллахе стар опрост те манга,
амен халале манушенте нада. Хари чудно акава. Аллахе молина те опростини, а халали андо мануша народа. Или па афилене амен башоленгере грешке нада. Помјам нешто калестарки худба кod денату мен годи. Расул салам свакој понеделак, хем четвртак, о амелија, делија, обуча ове наваздиме ко Аллах. Осим пела наваздена пе оделија тародуј мануша кола машкар песте итане ки кавга. Саджикоте намиринена пе пале екте овен. Па бути опасно. Черджама калесталафи. Еча мен јам бистерде, буд бистра. Охулика инсану даиф, акно Аллах аззаваџел, о мануштано створимо сар нејако, слабо. Ша мен буд махане. А екан Аллах махане и тано со буд бистра. Одре се палем ка подсетинамен ко бори опасно, мучинамен башаква ибадети, ем ко краја амаре, делија, амелија, бучате новен ваздиме, ко Аллах аззаваџел себе пеки шај себе пек тикни бути, со нека саја, уло себепи те улавамен, те пагамен, хемле Аллах фитена чера. Бут опасно акава. Свар, субханаллах, аква вреал дано Рамазани, помијам, свако понеделак, хем четвртак, оделија манушенгер ове наваздиме, субханаллах. Осим дуе манушендаро Аллах оделија наваздела, кабули начерела, мануша кола машкар песте лафи начерена. Па квајтано масе котаро рахмети. Па бивалања нолесте најбутер рахметчиете ова. Не били со. О Аллахи те му кел по рахмети упрала менде. Ема джарда вела ко хадис. Расул сам капон. Овен рахметчие околенге сојки дуња те би му кел по рахмети упрал туменде окла супреки хавај. Овен рахметчие машкар ко мануша лајсере робија сојки пуф, не били те му кел по рахмети окла певрал сојки хавај. Кој? О Аллах аззаваџел. Па ако манглам рахмети, Аллах аззаваџеле, мора ту те си каве тиро рахмети премало лесе рестворенја кај, кате телеки дуња. Па у Рамазан итано пхалане нек прилика, те ирина ек не воли исто, ек не ви страница, хем те ова пошукар мануша. А калестар баш пралален ако приметиен, акала дуј трин деве козом заедно и нам, но стоп лафичера. Од цилија маро, свакој екибадети која практикуина, те черела мен шукар манушате ова. А у Рамазанитано посебно прилика, кото манушај посигате те поправини пирохали, ем пошукар инсаните овел. Абрахалин мате ова о колендар кола постинена, андо постина елен ништа веросим, бог халипа. Мате ова лендар, и се савке, Расул сам значи упозорини, ко хадис влај си мануша кола андо пиро пост на елен ништа веросим бог хем труш. Кај напиена ем нахан. Со се на елен ништа таро пости, осим бог хем труш, па себе пи кај шај чип ленгири тамам постини, ама исто одија чип која постини ховави. Чип одија која постини черла гибети. Чип која постини туѓо лафи пирави. Чип која постини черла кавга, расправа ја веренца. Па одоле савела ки предаја два манушача чипнасе катарпиро пости на еле ништа веросим бог хем труш. Се пекава. Па мате ова о колендар кола постинена, а само бог халипа ем трушалипате осетинен. Себе пи кај шај овоџија маро постија, нахала ем напила, ама о калби маро грешија. А саро калби грешини комасек Рамадан. Шај амен неко пома, па валлај Рамазан. Начера куѓани само харами, на нямено да ја могучност. Напротив, верујне мануша најбутер грешинена ко Рамазан. Сар грешинена себе пи кај нека смрзинела. Упро нека сте љубоморно, ле се завидинела. Лајтане ѓунахија калбесере. Манушке нека смрзини, саво ѓунахија доа, соја черела. Калбеа.
ќе да нека се завидно, ќе да и нека се љубоморно. Со овајан до дело пиро тело черелодо пире калбе. Па опости ба пралале на не само ководжи, него опости тано хем ко калби. Одоле се узало со мануш валани поро калби те чистини катаролошно буча, хем табијатија, а енте чистини хем пирониети. А ониети тано кај? Помијама кама. Кај ониети мануше соро? Ко калби. Ко калби тано ониети. Ониети черама пепралален ни годжа, ни лафиенца муеја чибијаја, него калбеја. Па мануш узало со чистини по срцан додола лошна буча, табијатија, кола си присутна киаменде, бути битно амаро ниети те чистина. Прса сам ке чела фитаро ниети, саравала кола досно на дисипма, ујуширу ила садрихи ثلاث مرات. Ке помија о таквалуко, иринга емпире на еа копиро колинци кавѓа триндрома. О Рамазани пралале навела маро калби те поправини, те лачари, те наместини. Па и това екшужо пучиба. Со Аллах мангела или пародела амендар ко Рамазан. Шужо пучиба. Аллах мангела амендар ко Рамазани тоа бокале, те икала окиле, те слабона, те минина маро распоредан до хајба, со веќе помијам. На. О Аллах азza wa jalla нели ко Кур'ани вачери Бисмиллахир рахманир рахим يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. О тумен кола соверујне на наредини петумење постиба са сујне наредимо околење англедер туменде сосе لعلكم تتقون те би овена богобојазна те би перџона дар таро Аллах а о таквалуко пралален кај тано е манушеси о мануш сар дарала таро Аллахи соваја дарала пире калбе. Дали се бути битно доа со пвачерџамки почетка англалите чистина маре черај маџарко Рамазаните кува побитно и тано те чистина амаре калбија. А мануш пралален кет кол таквалија богобојазно кет коле даран до Аллах тегани на не харамите черел сијаџар побутер кара келпе мануш кет кол таквалија кет коле даран до Аллах овна не те ховави овна не гибетите черел емца окула ред јавера буча кола помијам а лошна итане па Рамазани пралален на авела теменини о календари ели аменде англа и не табијати ки вактија сарна кела прво диваѓарте бележина па о Рамазани на авела о календарите менина о дивете джена ова авела пралален е кела фија теменини амаро калби којтано буд битно таа о Рамазани авела о калби теменини те поправени олете лачарите на местини те череле пошукар него ли соси дуито бути узало чисти бол калби мора е мануше пралален ко Рамазани довеле план ем програм сарка черелем ка поступин нормално ко плани и тано сар ење зовизо те постинен ама узало пости хамдулилlah фино бут мануша постинена алела Рамазани машаллах ама ко прво тан ко два плани бивалани товела менге ек најбитно бути ко дин ислам кола тарве чеке сао време лафичера а одвајтано о намази те кланини панџ вакти ко време ко могуćност ко џемати Хадиси која бележини има Муслим преносени од Џабир ради Аллаху таала ан пралален кај Аллоне са омануште почеле пегамбере Кала ја Расулаллах ако би ме кланинал панџ намазија
Кодиве хем рат. Андо сабахи, джикијација. Хем ка постина масек Рамадан, хем одоа сој халали, те сматринав кај халали, хем одоа сој харами, те сматринав кај тано харами, тоест мангелте пронт извршинав о наредбе, сој наредимо, одоа те черав, а сој забранимо, андо одоа те дуриовав. Хем плако коакава са, на не ништа побутер те чивав, какуав ли ме ја Расулаллах ко дженети. Пегамбер сам ја те черџана кава со те кланијан ко прво тан ко хадис авела со те кланино мануш пропис на намазија панџ вакти. Те постини масек Рамадан. Сој халали те сматрини халали ки основа од ова сој наредимо те черел те извршинел. Те сој харами, те сматрини кај тано харами, ки смисла сој забранимо, од олестар те дуриол. Дикен, трин буча. Хем почело мануш, ја Расулаллах те ичерџума каква каџав ко дженети, ма Расулаллах сам какво е ко дженети. Па и рео мануш хем дија соби ко Аллах, кај која кала буча ништа побутер на не те додаини, хем те ичери пеко друмо ко алека и гари ко дженети. Ке вер предаја бешела, кај не почело пегамбер алейхиссалам. Алоек мануш ко Расулен план ја Расулаллах ко биме сведочинав о шехадетите вачерав, кај на не ја вер девело симо Аллах, хем кај сијан ту сар пегамбери, катаро Аллахи бичалдо, хем кед би кланинав панџ вакти намазим, кед би постинав масек Рамадан, хем кед би кылдинав қијаму лейл, ноќно намази ко Рамазани. Соат пем, ноќно намази ко Рамазани тано, којан Аллах добини хедија. Теравие кова керге авам фалакари. Дикола пеко пратија од дерсија клатрин диве. Се ки предаја вела вачерџама калестар. Лако хајрите дике. Значи ако би клаинав панџ вакти намази, ако би постинав масек Рамадан, би кылдинав қијаму лейл, мислим пеки теравија, училао мануш кока соро друштво као вавија Расулаллах. Пегамбер сам со вачерџа, ма тука ове искрено хеме ешеиден цар ки халка. Па кате ди каја, ката ракла дуја хадисија кола помијам, ки основа бизо намази о мануш на некај теџал. А сар теџал кед пралален на штијао Мухаммед алейхиссалам бизо намази, кај каđа меhem туда. Вајтано буд битно те халова, фино од ова мануша со практикујнено пост, хамдулила, навалените чинави пеленан до дова, али морате дел пелен годи, мотивација, те постакниненпе, те гуриненпе, ко прво танан гунос тубо те намукен. А одвајтано намази, помијам кангуне дерсија, кандо намази уствари за висини, амаре делија кон кабули или на. Овитано услов шарт. Ангуни бути ко судњо дивео манусо коел пучло, состар. Таро намази. Па на неамен кај, субханаллах, бизо намази теđа. Не се бути битно мануш, хамдулилlah, узал со пирави гајландо, пости, финој, пазини, араки пичи, пробини шукарте понашини, се одва топ. Ама и си побитан до доа. Одвајтано намази. Одвајтано значи о намази. Па узало плани амаро, со исјаменте постина, намазите чера, а вела да ко плани амаро, ананите овел чивдохем о укуиба о Кур'ан. У мануш ко пиро план, хем програм, ананите чивел, хем коркори песте пучел, а ква Рамазани, ко бормеан до Кур'ани ка читинав, ко бор Кур'ани ка шунав, ко бор Кур'ани ка памтинав, хем најбитно пучиба која веќе вачерџам, ко бормеан до Кур'ани ки пракса канав. У Кур'ани праланен тано те уредо и фино е мануш ле те шунел, те читини, те памтини. Ама у Кур'ани првенствено тано те чера бути палолести. Ангуне генерација он живие Кур'ане. Алла ки преда пенчардојо да субханаллах сар Омер јаделлаху таала џолор се буд баро време сура Ел-Бекара те сиклон. Буд баро време. Иначе е сиклола пеако кај дугачко, ама нарајн кептен баро време. Ама е Омере се џоло баро време, џанали со се. Ама пе Омер јаделлаху таала пралален бисиклол деше ајетија, ки годи,
би читини, би памтини, hem ne bi gjall dale len te pamtini, te siklol, te hivzini, doka kalan gune de shayeti ananel len ki praksa pa volen de butite čerel. Kajtano but pobitan do sa. Ulesu Allah mu kleo Kur'ani, te čera buti pa voleste. Oktano amari so navigacija ko amaro životu. Kajtano maseko Kur'ani soro. Sad su već pomijame ratilo koja rat. Ako akana u Kur'ani na lako vas, pući bekeda u Kur'ani ka stara. Zarem u Kur'ani pralalen na alo amen te promini. A od cilje Kur'ane soro te menini. Naravno menini manuše ko avela ale asar. Ko družiba, ko dodir. Džani nasar menini? Akana kao će raftu menini. Kogod Kur'ane avela ko dodir, o Kur'ani sile nesa i vezalea o Kur'ani leo menini. O Kur'ani ovelo objavimo neliki arapsko čib. Pa je arapsko čib ovela je kando najšuže, najvredna čibja, ando sao čibja ki dunja samo sebe pikaj, o Kur'ani objavimo kod ja čib. Save čibjaja o manuša ko dženeti lafika čeren. Arapsko. Dovoljno ni'ameti tano su i sjame nam do dženeti nešto ki dunja. Odvajtano so. Čib pralale na arapsko, subhanallah. O Kur'ani ovelo objavimo ki Mekka. Dizja i sjamen bud ki dunja. Sjamen dizja, mangip nasere, dizja, kava, dizja oko. Ama, jektani diz posebno. Mekka. A niso se avere Mekka na ovela povredno pošuži, hem posveto ando sao dizja ki puv, osim sebe pika u Kur'ani ovelo objavimo kaj. Otar počmini objavaj Kur'ani sir. Pa diken car o Kur'ani menini. Mase ki ajde šuduj. Sjađa, ama jeki so peo šeho ratili, ket pomija kruna te pena ili krali, saj mase kongoro, odvajtono mase kramadan. So je buti. Pa u Kur'ani objavini peko akava maseko, pa od ovola sebe pekva maseko Ramadan, to vel najšukaran dosa o masekija. Rača je sjamen razna. Te bari rata kaja, te bari okoja, te čer halva, te načerela pe halva, ama jeki posebno. Lejletul Qadr. So se? So sanolate baš o Allahi počminja o Kur'ani to objavini. Pa diken o Kur'ani sar menini. Umeti aneli taro Ademi alaihi salam džija kana buthine. Ama jeki ki posebno deređa hem najvredno. Hem ne su Allahi ko Kur'ani penala. Akva men umeti su i nam. To meni najšukar umeti koja je klilen. A sojo sebepi. Sebepi o Kur'ani ovela objavimo akali umete se pa vazdelali ovela najšukaran do sa umetija. A dikin o Kur'ani pralanen sar menini. Pejgamberi aneli hine dosta. Negde sar avela nebija hem Resulija sa zajedno negde šelu bišu štar hiljade i ne bi čaldean do početku. Allah najšukarđan lengoro broj. Aman do dola šelu bišu štar hiljade jeki posebno. Hem najšukar o Muhammed alaihi salam. Džanen ali sos. O Kur'ani ovelo objavimo lesi. Melekija pralanen o Allahi najšukarđan kuzumisi. Negde puma penjardi predaja neli uprava kja Kaaba su i sjamen ki Mekka upravo late ki Havaji sipan da je Kaaba ki. Hem trujalo dija Kaaba o melekija čerena tawafi. Svako dive Andre kuvena eftavar de šilade melekija nikad više palalna i ranena, a svako nevo dive nevo brojan do eftavar de šilade melekija Andre kuvena. Allahi jedino lengoro broj džanela. Melekija plape ke dovela Lejletul Qadr mukena peki pruv. Poput melekija ovena negoli su i si ozrnja. Taro bara, ki pustinja, ova zrnja, poput melekija negoli ova zrnja ki pošik su i si ki pustinja.
ама до салла мелекија, ка сороброј само Аллах джанела, јеки посебно. Джибрил алейхиссалам. Джанела ли со Аллах и падолесте бичали о Кур'ан. Pa diken subhanallah pralani no Kur'ani tamo doa ko amenini. Lesa mena abdia kali životoja živina sari. Dikin doja maro hali tačno jana kozom isiamen kontakti Kur'ane. Kobor Kur'ani ko waslaj. Kobor le shuna, kobor le čitina, kobor le pamtina, hem kobor le ki praksa ana. Lesa Allah azza wa jalla dia pirullah fi Kur'ani wa chirindoi. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Ako ka tarmiri opomena, mislim ko Kur'ani, podumo ka Irani, no je savko pare životoja ka živini. Hem jasno li tu menga kana palalen so se paro životoj siamen. Sve primuklamo Kur'ani. Odumo Irangiam kitabese koje manuše menin, čelele pošukar toga. Meningja šujen sa andi čib džiko meleko ki pobari vrednost vas dija. Ama nažalost, amin jamo dola, car su eratili kedava čerđam, manuša kola nađana je vrednosti Kur'ane siri. A u Kur'ani uzalo dola pralanin svoje manuše delle promena, delle uspeh ki dunjem ko ahireti, ili va čerđam, bare sevapi ali starisi. Pomijam hadisjan do Resuli kote Rosa sam kapel menava čerava elif lamim jek harf, jek slovo. Meva čerava elif jek slovo, lam dujto slovo, hemim trito slovo. Manušket počmini sura El Beqara te čitini samo sopela elif lam mim, trianda sevapija zaradija. Bismillah dešenja harfija slovija. Samo so manuš počmine Kur'anea vačerindoj Bismillahirrahmanirrahim. Šele njavardeš sevapija dobija. Elif lam mim, pa na trianda sevapija zaradija. Kaj celo sura, kaj kvaše stranica, kaj ek stranica, kozom slovija, podeš sevapija, subhanallah. Kaj tani vrednost ki dunja. Vrednost je Kur'ane siri ko sudnjo dive pomija o Kur'ani kavel anglal ko Allahi tu ćete svedočini. Nažalost, stavimo Kur'ani zapostavijam, a omanu zapostavimo Kur'ani ko but načinja. Te na šunele, te na pamtile, te na čiril buti palile ste. Hem žalostno maro hali jer ti pomijum, ama samo bizi uvreda, wallah, na ne do cili, onjetitano te podstakni namen, tiri namene Kur'ane si. Žalostno so beršenca i nam koji islam, a pano oslovija arapska nasiklinam. Žalostno beršencar praktikujna o dini, a te nađanaja, Allah soro kelami te čitina džarsar so ov slovoja objavinja. Vaj musibeti. Normalno, nikad na ne kasno. Ali dikindoja hali amaro, žalostno so kaj god te džani, savi god diste avate živina prekal, či buci gate sa vladina. A ko islami beršenca jam o harfija nisar nađana. Te počmina čova, te siklova pa bistra. Musibeti jakava. Allah te ločari, nem te del pralakula nađanen, Allah te ločarnije te sikloven. Se baro hajri muken. Prava musliman, arak tu te na ove o kolendar sarkno pejgambira i selam propadija okova kod dođačeri o masik Ramadan, ali se reharamija oprostime na ovena. Arak tu te na ove lendar. A kva značini propadija okova su doreslali o Ramazani, a na ovelale se o harami oprostimo gunaj. Kva značini kaj o Ramazan pralalenta na dobor bud perdo rahmeti, kaj samo šajek nemarno manuško gafleti te ačol bizo oprosti. Samo manuško i ko nemarno, samo opšaj te ačol bizo oprosti. Te na iskoristina kva masek Ramadan. Pa prala musliman,
Ако куджан комасек Рамадан, калбеа, пердо хараменцар, кола намангеа темуке, намазеа, кој туке парипе, дова, ано која асвин намукеа, мачу дин тут пало Рамазани, ако и кловеа исто. Соачерджам, од целе Рамазане сојтано со. Теменини амен, това пошукар него ли со сијамле. Па кава памтин, ако ко Рамазани кувеа, калбеа, пердо хараменцар, кола намангеа темуке, на не тут ние тилен те ачавелен дар те дуриове, хем намазеа која туке парипа едва уштеа, те кълдине, хем дова која укуинеа, таро Аллах и нешто родеа, а свин намукеа, мачу дин тут, андо Рамазани те иклилан палем исто. Ако Рамазани Аллахем джело, амена чилам иста, онда нашалджам. Ако Рамазани Аллахем джело, а декен Аллах сиг, а панапоси каджал. Ама амена ако иста мануша чилам, ниса ви промена на ине, онда нашалджам. Ама, ако амени клован до Рамазани, позорале иманеа, поредовно кълдиба намазеа, хем почисто калбеа, онда успија. А ква е од цели? А кале се о Рамазани авела? Те зориари амару имани, сопјам, леаллекум теттекун, тоен потаквалие, тоен побаридаран до Аллах, од цели ле соро. Па ако Рамазани и клилан позорале иманеа, хем поредовно намазеа, хем почисто калбеа, джан, тиро Рамазани тано, успешно им то успија. Поно пегамбер алейхиссалат, ало туменге о масеко Рамадан, масеко таро берекети. Аллах, о Аллах ја нолесте мукела о рахмети, ко села о харами, хем черела кабули одове. Али джанена ли со најпаро, о рахмети те перел, а о калби шукои дале те ачовел. Ударај дженете сере те правджон, а амен ко тан панда те беша, те намрдина, те не ушта те поджина, ки смисла шукар делија те чера. O şeytanja te panjon, amen hem dale robija kataramare strastija te ova. Pa je tano najparo, so šajte ovel. Odore se ko kraja je makaleka završina, čerina lalja ko dosadim tu. Na je pana bute ačera, pana 2 sati je. Odore se prala musliman, a kava Ramazani čив tuče 3 pučiba. Или одредин туче пошукарте пена 3 цилија. Одато ол тиро цили, аква Рамазани. Ангуно тиро цил или па пучи бане каоел. Со аква Рамазани мека мукав, катармире лошна буча кола мелен черав. Со аква Рамазани мека мукав ка чавав, андолошна табиатија буча кола сики манде. Само харами ка мукав, сави лошно навика ка чавав, аква Рамазан. Акван гуно цили нековел тут прала муслима. Дујто цили ли папучиба, со аква Рамазани ка почминав, нешто нево кому живото те черав. Редовно те кланинав, пало Рамазани, о намазнима те мукав, или па ка почминаван до аква Рамазани ословија о харфија арапска, те сикловам не биле о Кур'ани, Аллах соро келами, те шајте читинав, или па сами бути ка наставинав пало Рамазани, не са во шукар дело амели, ме те черав. Хем трито пучиба или па цил, со мангава пало Рамазани те овав. Не мора имамите ови. Се некој пона и ја каме те почмим редовно те кланинав, о Кур'ани, арапско те читинав, со онда пало Рамазани колав. На нетове имами мадара. Ама цилен пучиба со мангава пало Рамазани. Пало Рамазани мангава те овав. Пошукар,
Или па исто инсани тачвав, или Аллахи тараки маде девла полошно те овав. И симо дова. Па кала трин цилија или па пучиба, свако и каменда вани коркори песете чвел. А кава ти черджантут која кава андо Рамазани кај клове, сигурно пошукар инсани која Аллахи каове. Со аква Рамазанијан е клошно бутика му као. Е харами, е клошно сифати, е например, без увреда. И си праласот харена цигари. Е клошно табијати. И умни спремно аква Рамазани те анав одлука од цигаре, например, те му као. Дуито, сока почминав нешто нево аква Рамазани кому живото те анав. Редовно намазите черал, ословија те си кловав, Курани арапски, не е битно. Хем трито сопало Рамазани мангава тоа. Пошукар инсани или исто или маде девла полошно. Ако аква Рамазани прала муслима на кля, а о намазија чола и дале слабо, или хичпа, кречи навджола, о Курани панло, а о калби зорало, онда прала муслиман о проблеми на неко време, него о проблеми кијаменде. Разумен само што каракао. Ако намази и дале пало Рамазани слабо а чола, о Курани панло вела, хемо калби зорало вела, онда о проблеми на неко време, него о проблеми кијаменде. Со се пенакава на не о проблеми ко време, него кијаменде. Се пралален, ако са кала бучаре саја комасек Рамадан, а пало Рамазани, жали намен сар времеја кратка и нам, на не о проблеми ко време, него и тану кијаменде. Нели ко Рамазани, хем постина, хем кланина, ко теравијава, ко сифири са балушта, хем плюс замислен ки бутиджава. Хем пал доа пали наставина. Ава пали ки теравија, а чо ава касно, ко сифири уштава. Замислен, ме постинава ки бутице од вечерава. Ако сакава шај ко Рамазани тереса, а пало Рамазани ровамен сар нашти ки џамија, ки ација, ки џума теава, а плюс на не теравија, а плюс на постина, плюс ко сифири на ушта, а пало Рамазани ровамен сар о време кратко, валлахи о време на неко време кијаменде и тану. Ја не со проблеми? Со намангаја. Одувај тану проблеми. Не се права муслиман. О Рамазани ало те промени еманем тут. Маму кака е шанса. Джиберши шена интересела. Будпути вачера, еке палика вачера. Трин диве екте исто вачера, ше до садјум да еке. Ко бормануша, окоа берша, менца ко сафине, аква бершнане. Е дуња накле. Или па козо мануша, джиберше са стехине, аква бершлен така тинане. Ко тартуче хемај гаранција со аве Рамазани кареса. А валлахи, тересек Рамазани, тану ниамети бару, шу енан гуне дерција шај. Или па енета типа на дженав, те најлатуено соју. Со вачерджам, дуј мануша але ко исто време ко Ресули. Ко исто време, ко исто диве прихватио ислам. Е клендар хине по-озбилно ко ибадети, по-бутер шукар делија черджа, чак и клило ко друма Аллахе со те марел, пеме дуња сар шехиди накля. Најшу жомери ба со шај манушетове. А око дујто, со ало леа ко исто време те прихватино ислами, по-слабо хине. Ама члопа на ек берш цело те живини. Ко суно од Талха, дикела пало со емо дујто накля, дикела од Талха, пламера ки салюм ки капија и дженете си кедан доек путја кла дуј джене, со алеко Ресули ко исто време о ислами телен, пла и кла хаберджијан до дженетен вичиња кале со ек берша чило попалал ти живини, англал ко дженетите куел. А окоам на крај дуња сар шехиди. Аллах ке душтиума черај манушинге аква суно мануша елете чудинен. Па ке дало Ресули пла па со чудинен атуме. Аква со чило па на ек берш побутер те живини. Ек берш накланијали побутер. Накланија. На постијали ек Рамазани побут.
Ама е разлика машкара кава дујта не сар. Е разлика машкаре хава еме пу. По Рамазани тано посебно прилика. Маму каджарте джал, а лестарте на икале најшукар со шај. Allah azza wa jalla te dupun sakli khair. Ovim sa steko sabari. Katin inshallah ta'ala Allah yasri zema ka chova. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.